Hello, check. Tuneta ka hong hom nu le pa te le zam tak tak ho tu te di program hi da nga ki ti ma le itoi golin hunala ki pan thinai pu pan vak ta dingin ni ki ne ma I chief guest hung tungin tin zo pha chu hi le program pan nga lingin sing sa lewin phating da ne
lung qua la tiếng khó mi tay mắt xuân đi gom các luôn đi dìu lại để khi pan ôn pan là tha khi đi sum vong xin in hấp sát na ni xin in ai tua ma lệ khát lo a hun tai tu ni nam khăn mồ chợt muốn a kỹ ghen sẽ tua xem đâu tuy là đủ ngang ghen thiam ít tầm ta Haile tuni huna YVA Joint Headquarters Silver Jubilee Program to ahun pandingin alaki site no amasan tuni program up tu dinga hungzau site Jubilee chibai kahun buk masawa hi abanin tuni huna program ikimat ding teo ho highlight wa ngai thai tiu Tuni huna Ole tuni huna YVA Zone Headquarters IMPHAL Silver Jubilee Program i mading danu zigol hi dingai compare hi le kei tangwali lal sim ka hi kei nungak uniki opening prayer hi Reverend S. Prim Vai All Manipur Christian Organization President in Ainei Pigding ahi is our part to hi keynote address hi YVA Zone Headquarters President pu henei mang vai in Ainei Pigding ahi zichu ziban chule puitu mulim sate sun na le Jubilee da khetna hi YVA President puin Ainei Pig bokding e malat pig bokding ahi Secretary report tangwal paunilal Secretary ki patin ngai thai tinu zibana chun special number nungak mang man chinga ki patin ngai thakna le nei bokding i heu Ichu unveiling of Jubilee Stone, Jubilee Sung Hontok Nain Zuyin Tin, e Hontok Pigding in Chief Gears Hiding Ahe. Ichu presentation of memento to founder members te le pu PYP te in kun kingin I memento Hontok Na le ngalin tin, Ziban Chole YVA Tom Ngaina Award le Hontok Na hi Chief Gears in Ainei Pig Ngalding Ahe. Izo patu hi le speech tin Chief Gears ki patin speech ngai thakna nei ding I heu. Special number nunga khelina ki patin ngai tha hitinu Silver Jubilee souvenir release na hi Chief Horse in Ainei Pigding hi ziban chule presentation of memento to ex-president le commendation certificate to blood donors taking in le certificate hopdok na Ainei Pig bokding hi ziban chule memento to VBCA Vai Baptist Churches Association taking in le I memento pigdok na hi Chief Horse in Ainei Pigding hi special dedication prayer umintin I banchule special number tangwal hopsona ki patin ngai thakna umding ahi ezo phatule short speech hi program akizik gol takin president VPC ahi president YVA ahi chule president Jillai general headquarter te ki patin umintin thuchom lagi na ji chu phatule program achai lam mano ding hitawa vote of thanks ki pak thugi na upa ST damlin vai vice president YVA zone headquarter IMPHAL nei pikintin hun khak pak samna hi le Reverend khupnei thangin Ainei Pigding hi ji kha tuni huna ikimat ding danu program highlight ka vak bol thei chu hi tu hin abana chi thangal hitinu opening prayer ai mat Pigding Reverend S Prim Vai ahun ladingin ikaw ngalo hi Amasan jego hun phapat phai pe pa pathin so hi ti vin tuni cha la naw te je long kho ka bak mule ki pa ka sa 1980s vela khan second ni marakhin
nupi khat athi ama chu tangkun te he aposal vai phei te he kei khai hung ge no niulamule lamaka chi a mi ka hol kam mu jau ke po athinu supi pa khan vai phei te pi je gol be bla hi vem eiti tu ni tengale ka hemil thei po pathilung sin zala 1995 pa YV hung ki form na second lovin pathenin na do batun zala loyo paso num tak tak tu ya ngodi ho chala naw te bang chule na ho jo si kamule ki pa ka sa pathena nga ki pa thu ka gen masangin kam gum jengin lengan ki pa dan chu ka wa gen la thin tin pathen ja nan ding ti vin pathen ken ki pa thu gen itiu lung thim jau se ki honna lung doi jau se nei pa thil gu thu go ho jau se ki phon dok na ka hin naw la ka dam naw ka bel hing jing pathian la lung se le pinan leidom leitunga kapu kapa te thingbul songbul la hova ki thoi ki mu la bola sa o la ki o a yesu dam na la ngai te minoi nung te mi changkang lo te kalal pau jesu krista tat na ti san zale la cha te hina thaga wa lei pek se kilovin tak salam jing aleng lalpa nang man leidom sango leidom kango tuni hin mi het he mi mu thei mi na thein le koya kala kun cha te naw te bang lengan jigol hen nang man ladoma latung nge ya kison pi thei tak lengan ahung ki sep doka je to hi kamuna chung chonin lalpa je IMPHAL hopi sunga hin ke yu vai phe na ma dinga yang vai phe association ti ho bang le ka hong ki phu dok se ko helovin nang ma puina jala kum somni panga tin na ho ting nang man lei kai hoi jalin mu theyen ka je kun ka ki pa kun la kengin ki pa thu ka hon ge no he tunin je gola 25th anniversary silver jubilee kamat na vin lalpa nang ma kala ko hung ki komen la nang ma hung ki choi hoyen la je jubilee na pan la jau se hin hi nang man la thili the nan hun thua min lang tuni ka ki khop naw hi tu masanga le hel uten lengan la lo pi je lei pui je ho hi he dok mu dok ka nei theina dingon nang ma jo thaga win kala ko hung ki kuma ka gen ka bol jau se nang ma min lo pi na hi dingin ka program mule ke hole ka bon nang ma ko thing thowa hung wop sakin kalal pa dei tak la huk dam pa jesu minin ko hondon o hi amen ki chui tiu le ki pa pau sapna thamu num tak Reverend Esprim vai phe ki patin inei zo taw ki pa ko ma tu hin porama bana chi ding in ki sa hitin I keynote address again big ding coding hi wa jima sanga chun tuni hona hin I tom ngai na I partner teu ti hitin ina sep khom pi teu organization te I ko tan takun amount le ko na teu I pompi ki na hung tu ni program hung op theu ki pak thu igen no ma ji amount te hi le I YV ka te le he la YP te hi wa HY te hi wa chule YM te akipatin I ahung kal sun theu ki pak thu ka gen masak hi hen la ole tu hin I keynote address again big ding pu hen imang vai phe president YV zone headquarter coding hi ama hin I pui tu mulim sate su na le jubilee da khet na le ei pui pi ngal ding a hi ti su ka tak la the hi o ama hun petai tiu tuni vai vie kum som ni lenga tinna mu thei le lom thei dinga athu mai ala ki gen ala ki gongal na te ai su pi ting pek pa pathin chu ma san choi hoi mel la never ka emotional thiminga adik chu nam sunga atit lo pen a thim lo pen Hizeng maling le kei president hi community gola choi hoina alo le silver jubilee te mat thei hi ka kingai toi le chu
titin le ka kisapo hijing le mi pi te doi sakna le nu le pa te ho tu te ho lui te ho doi sakna hi main kala vai ve infal joint headquarter hi 1995 October tha in pu ne khomang te ho pu lal cha te ho pu ti manga pu ge ne khup te ho tunin founder member te hole amna lai ama holoi malat na in VBA campus khun meeting ala ne yo jichu to ho tu inam loi pa chum te to meeting ala ne yo ya circular khatu chanina amna lai ya ye kha hit nki het to in fala vai vie na sep na hi apoi mo hi ti hungmu dokin zegolin ala phut doko te kana la umo vai vie na sep kha infalin ong kipana sangkha jako somko lenga October tha patkan ahunguma pulal chan president atuga pu timanga vai pe in vice atuga pu ne khomang ngin secretary tukin tunin founder member executive member te hole tamjopi ilakun hongpang theina laya as secretary pu to vice to president hile hongpang thei po boina chum jekin ni zo nungin tule tua manipura DGP A2P pu LM Khauten president hong tu in falasunga hin block maya kipok ding hi ahoi lodan ahumuwa ahoi jok ding ngai to na in unit te hong sim doko te khan unit pali ahung uma te khan ahung chi to zelin je zonungin tule tua additional chief secretary government of Manipur A2P pu PYP in president hung tukin te khan vaivie na sep in falakha hung khang to zelin te khan ahung to zela ama zo in pu lune khup in president ahung tu ka te khan na sep kha hung machal to zelin hung to kit zela je zo in pu zabek sangin president hung tukin ama na hung tu ka khovel ki hei danglam na to hung ki tukin transaction period tidan devin te khan ambulance poi mo dan le ahung umta je khan vaivien ambulance apoi mo dan le hung he in ti khan pu zabek sangin president atu komin 2014 in ambulance di kha hung ki chodoka tin phai sung vaivie member hita helang loi pate hita helang unit loi pate hita helang nekle chak hol koma riksatola na semte zo se pang khomin ambulance kha yung chodok theyo lak gup le sang som thu me he aman dekha hilele tata zenon MD managing director Punjabi min kha ka he tapo ma khan philanthropy organization adinga hile 30,000 chuken le kaung et na hita la te 6 lakh khan alaki choti khan vaivien na sep kha ahoi joding a phajoding ngai to na in ambulance te ho ing neyo te khan hung oma je zo nungin keima titlo komin president ka hung tu ka je tu ka khan i ambulance le neu khat akuma hung upat to dung zuin ang hoi te poi ti thu te ho kha hung khan ambulance thak ngai to ding aki lungel ngai to na ki nei zinga zina khan pu PYP ama malat na in CSR funding noin airport authority 10 life saving ambulance khat tukum silver jubilee imat now to kitonin gift dan dewin i gift nei masak pen le maintin i gift dan dewin airport authority 10 CSR fund noya patin pu PYP malat nain ya pan lak na zalin ti khan tu nei theo tu hin on service in angum theita I cheng chu neu khat chanchin kaung gen thei hen lang china chun wang vaivie hin tu chan hin infal sung nidang akan infal sungin damlo khoilam lama pat district chum pat damlo hunglele aki ha pi zo aki bui pi zo ile tulai takhin adam lo titalovin lusun tena sanle boi pizo
lo khopin ti hin infal sungi boinan tin district in ahung del khumta nidang khachu dam lo te ole ki boi pizo he le tulai tak hi chu adam lo ti mai ta lovin lusuna tok tin san le ki khat vele jan khale ni ve trip akichi na chang le oma ti khan oma tin vivien relief nale thupi tak tak ala ki sema zo molin le relief material te ho ala ki thota ti khan aloma yisuto eastern lamin in kang te ho ailo le tenopol lamin in kang boina tok te ho ti khan vivie infal joint headquarter in ti hin panla in ala ki thupia masanga khan tu pu zabek sang in president atu masanga khan vivie hi infal block ti ala ki he ele pu zabek sang in president atu lai ta khan cc member pu thang neu to pu haumin thang panlak na zalin general headquarter te to ke tu in infal hi block hi talo dingin joint headquarter ti in ehung pedoko tu le tu hin vivie general headquarter noya joint headquarter sun chu infal joint headquarter he je hi le ni pu haumin thang he pu thang neu a he yichu to jilai ta president pu zabik sang to panlak na zalin joint headquarter kham ki changa te khan inna sepna kha avasin honglin zo de ka te khan oma tu nai cha satin le relief avaki thot theya ye avaki thot na pen khai la mi ten nek le chak pon sil le chen te tam pia pik jinglain ei te khan vivie infal joint headquarter te khan ama kha ki kanin bible holy bible jale som nga to labu jale som nga leather cover kisim jichito numei te van tu le tu apoimo numei te van senitai pet tivem jichito numei underwear ti mai hitin za cha nu lo te wa gen dok mai ka tin ti kha ama tu le tu apoimo te kha ye kha lakhat le singli man van ki cho in avaki thak pega igari avaki thak peka apa sir pawin comment ala pik chu pathinin vaipe te vaivete hi angel golin eng sol pe ku hina ajik chu janita khan ki khopna kan neule labu to bible kamu zo ta povin labu la sakding labu kan ei ta povin bible simding bible kan ei ta povin ina ki hal tum khan ka bible labu yo se ki hal tum eitan tun ye kha keun min sum eng pe kho hi chom khoma zinga hi bible to labu cho chi go ke khen tunin vaipe te nangun labu jale somnga to bible jale somnga lang choi hi pathinin ke wadinga angel lang sol pi mong e ti khan ami thi tui potin ki pak thu kha gen uti khan gen chim loin omo ni chun numei te o khale avanule ki sang thei talo te kha alo mu kha e khan numei van poimo zo se kha a size dung zuin ti khan ki thot to pe ka ki pu pe ka hile numei te khle ki pa ma zingo ti gol kha vai viena sepna khaleni mi pa chana ila chang te chu ka gen do the lang ni chu neu cha vai vie chanchin infala ilam danu chanchin ji chanchu ka gen the lang ka gen khel ka gen ti lo amle ngai dam la tinu igen khak sunu chu pathinin tu le ahung zel ding kumale yesang hoi zo pathina isep theinawa pan ilatu eki thu pi tu hung pang zel dingin pathin kemrun ki pak thu le ka gen hio tuin gong ma tuin puitu mulim sate sona president pumain makai pikin tin ison ding teo hi aminong tak langin katin pu tulzakhai founding executive member hi sang khansaku som kulenga ki patin sang khansaku som kuleku hi abanin pu s lalboy vai phe hi ama hi le founding executive member hi sang khansaku som kulenga ki pat som kuleku ting hi bok hi ibana chun pu thin holun vice president ama hi sang khansaku som kuleku ki pata kum sang ni som ni le khatsung vice president hi zibana chun sang ni panga ki pat sang ni le pasagi ting vice president le a hi bok a zibana chun kum sang ni pakhat ki patin sang ni pathum tingin public relations alatu zibana chun kum sang ni pagi ta ki patin sang ni som ting information secretary mo phukna alatu a hi zibana chun pu pi moya a hi le vice president kum sang ni pagi ta ki patin sang ni pasom ting alatu zibana chun cec member kum sang ni som le pakko ki patin sang ni som ni le khat ting a hi amao cheng pali hi isun ding teu a hiu alem tu igen cheng pali teo le hintin ma kha joint headquarter loipa hi now to hintin unit a loipa tam takte lo le executive member ala
YVA member ala tuk ison ding tam pi omoi lele adik takin joint headquarter loipa ala tuk te chengpali to aminu lamlo loipa ho ala talo te ho sunan zanan ibono ding hitinu minute khat sunna bak nei tiule panitia ale ki pa ku me ni chuk pi kulang tunin ai la sun tel pu thin khulun ama le lom talo ma le azi te chil na ki bola pa pu s lal boy ama le lom talo ma le azi te chil na ki ne ya tin alom talo te hole ain sumi te ho chil na ki ne ya ama le ilakun mu thei rom thei zikin ki pa ko ma ni chu hin tin dan ka gen khak lo mi khan tam takin lungthim ala ngai tu na la nei kha ding president kaung tuk tu kha silver jubilee ka lungthim ngala ka gel danin boat a khut konu ma ho ki mang helang loi te ho king le ka gena zeni chu vaipe infala vaipe injo se chabi kot ki kam de boat ai bon ai chi dingu ai no khak chi dingu sil bong vok tha lian tola mi pi ni mo mong chi ki hui tha dingu ti kha lungthim ngai to na la kine he le eima ngai to na lam lowin pathinin thil dangin ema teng pui pe ka a hoi dinga phazoding jok hin tin ale ki gongala tuni hin loi pa se to alom talo te ho I loi pa lui te ho to mat khom dinga kiti je kha sun hun hi ki mangle office kai chi dinga hi je kun janlam da nga pari program mat ding ti ala ki gongal kida ala ki gongal hele hello thuri tuni hi black day le ala hi kha je khai le program kha hum ki tuk son kida ti khan a umma je kha tunin YouTube live alenzo se ina tuni yeta ka program hung pang thei lo te YouTube alen zo se chugin langai dam naw ka don na le he team naw le ka don ai chan sui han lang ka ki pa ke gong mo Jubilee da khetna nei jom nga le tin da khen ding dolte kha amin pun la na secretary nong nei pik le phana tangwal te kha excuse me em ki tho pe dingin lamen tin pek le chon ki pa commentin Jubilee gong dak pi handing je golin kiting hitinun YVA joint headquarters president James Hanemang vai phein e pat peken chun izo chule chief guest pu LM khaute IPS in eju peken tin chule chief host pu pi vai phe IAS additional chief secretary in eju peken tin Reverend S Prim vai phe Reverend D Lulun Reverend Khub Nei Thang chun pu lu nei khub ex president pu zabiak sang ex president chule YVA joint headquarters executive members teong hikitin tin azo phale pungul nei kam pu gen nei khu pu khai khu kam pu ke pi ke muna pu tinlin kham chule pu dong thang joint headquarters founding member te ho amaon e khet pik ding hiu ole panding in ke site nun ban neng din do pik lew ki ba kumin e Jubilee da khen ding te khan I pu James nong zuin yong ki tol hetinu pu James Hanemang chief guest tuniona pu LM khaute DGP Manipur pu PYPIS chief host
Reverend S. Prim Vaipe, President AMCO. Reverend D. Lulun, Executive Secretary, VBCA. Reverend Kup Nathang, retired. Pu Lunei Kup, ex-president. Pu Zabik Sang, ex-president. Pu Song Lin Thang, ex-general secretary. Pu Song Lin Thang, executive secretary. Tun founding member tenai so jompi kintinun upangul nei kam. Pu gen nei khup. Pu khai khokam. Pu PK Mona. Putin Lin Kham. Pu Dong Thang. Tuhin executive member te ho ban inung gening ka. Pu Damlin vice president. Allah mainang ki gol pik leozon ki pa kumina. Pu Damlin. Pu CH Boysen. Ekal do pik ngal on lang kal zong leozon panten. Dr. S. Kamin Lon Vaipe, David Lalsanhim, Jonathan Lempi, Hohoi Vaipe, Boinu Kim Nehoi, Atopena Kei Pau Nei Lal. Tuhin abanin si zomning kisai tinu President address patin YVA in panalag dante muncum cuma panalag dante hoy langai tatawa ki at auma ki sunpia umama a mabanale panpingay te panpizel thedingin panalag theizel na dingun ipau chap now in del zui chit hitiu ti chukawak pun be hintin abanin chit hai tinu tu hin secretary report tangwal pau neilal secretary patin alangai thai tinu zizo zo chule special number tangwal hopsonin hungzui ngal dinga hi Koma ama sapenin zaum chief guest chief host le minister pastor te puitului te ho le philanthropic organization sister organization apata loi te se pi te ho chule unit le block YVM ina gimle chola imu khoplo zen zen tai te ho mi poi mo tak member te tuniang kol khom kal son khom te zo se YV joint headquarters minin chibai kawang bu ke ama sapenin report akalun masangin tunia sister organization invitable yung kalson pik te ho ki paket sangnan til pik eneu cha kawak pe uto President po yung kaldopi ken lang ama sa penin YMA President yung din dopi leki pa kumine as a token of tom ngay na ki ngay na isan pik dingin iwak sila chun abana YPA President chun abana HYA President yang zui pi ngal dingin kichele
pa koma neu cha brief taka chom cha khata gen dingin ki site na jik chu secretary report hi a Jubilee hub sung report bol di len so ta so ding hi kum som ni lenga lu ding hi jik chun chom chomin hung gen dingin ki site nun masa penin I hetsa golin 14 October 1995 akan VNO ikiti lai kha alaita ji VNO IMPHAL khan VBA compound sunga meeting kowin ji ta khan mi som guwal alaki sikhomen ji kha election nong bolo ji ta khan mi pagu ong latel do ko ji loi pading khan ji ong kitel dokte chu palal cha president atel doina ongma chun pamanga upati manga vai phe ama he vice president hi chun Pune khomang en nasil IDAS ama kha secretary inong panga ji khong ki pandok panin abana choni gen golen pu LM khaute next president ong hi ama tam sunga khan block hi unit a ong khen jagen unit palia ong ki khenin salamching game village chun lambulen le lamfil unit a ong ki khen doka ji dung zuya chun YVN thei kham khamin mi somdol na ala chi to zela ji khela chun all len kha 93 kuma khana ma pending and RD wing a khan YVS malat 9 PLM khaute president hi line ala kimang pana ji kha IMPHAL block a hin thum ve akimanga ji zo chun lam kalamate mat zom a hi ji khela chun abana pupi vai phe president ong eng tok pe kita haksanna airport lama hitain langai lo le thil dang danga mundang danga inam MEP ten atuk na te ho Manipur gampo gamsung le gampo ti khala ki an to zelin pulo ne khu pe he chun pu zabik sang a hi president hong to tawin ti khan panangla tawo tu president hi nei tampo ajik chu president khathin teken tun pu LM khauten tam thuma pu chun pu PY phein tam ni ong pu chun pulen pulo nei khupin tam khat jipa ka chun pu zabik sangin tam ni ti chung ong pungal ngalen gunchu taka la puk pek je ko hen president hi nei tam lo a hi ti chu ka bagyan hi an lang aban ki ta chun bagyan ding a poimo pakhat ki ta chun YV ambulance project kha alaki gongala pu zabik sang hunlai khan amalat 9 nasatak main mi pi zo si ki thu khomin truck ila chodok theo jina khan loi pate nam pui pate ho zo se ala tu khom naw le mi pi te ho pan lang na to gol kha mu theiwei ti kha tuniu nain iwak tak nu le pate pan hat na ikipak pina chungin ji huna pui tu te khale achungani ki thang tak jati ti puza big sang le team te ho chungin iwak tak lang ki ta hi ji khela chun thisan pe khi ahung poimo pan pan kita nidang lai khan ki dam lo hi phai lamung ha del zo lo hi a hin la khovel din monung hoina khan ahung hoi ji ka khan nasatak main dam lo phot kha phai sungung del zo ta no ma thisan pe ngai tam pi ngom ta ji ka khan puza big sang te ho team khan amau hun lai khan blood donation hi introduce la bolo tunile donor ala pete ole ki pak pina memento te ole peding ini ki sa ji tu ji hun lai ki pa khanala ki bola initiative ala pano tu hinai le chu tu tam sunga yung loading in ki salehin tu tam sunga in malang na tampi ki ne ong ki pok pat patai le covid in ong le ong zuilun ngala atile fel sak ten na hiwa mai ti khathem covid na sadang men yang bola covid sung si ti khan tu tunga tam te hon pan la in thei kham khamin ki somdol to zela zina chun covid sung himale blood donation hi ni thum ve aki bol mana blood donation camp ziba ka chun ka gian hem thingtang lama medical camp keu tam ma sanga te khan let ni ve thingtang lama chong kho zo lama medical camp ala bolo ji khela chun ti abata bata gen ding in tam talo ding again seng lo ding he
จน relief ลำมาเห็นบิ๊กตั้งเมนจ่าสัตลำมีเกณฑ์ตาสุกนุลำโมเรลำจุเลลิตานฮิตายันลังสุกนุลำไม่อินมินบางทีเดียไม่เป่าlandslide มุนจิมโจจงจังหอเลยมันดังอ่ะตัวกูเล่นเทคำมินไวเวน relief น่าเลยอะไรกิเสมาจิเคละจนอภัยมาทุพีมาคิดขัดจนไวเวียเห็น life saver อิติเดม life saving อิติเดม ambulance กินในโลเฮอิมฟาลินจีน่าคันปูปีไวเพย์อินตะโลปาละโมลิมสันตาเฮจิงนั่นดิ่งยังไงตัวเปกะมาจุงอินเลอีกิปากตัวอิน ambulance ทรัคปักตัว life saver ambulance ขัดในฮิตาวติสูก็ว่าเกณฑ์อุตาจี ambulance ก็เกณฑ์จิงไลจนตูตามสุงหิน2020 to 2021 สุงหินมิธีสมกิจเลนีเวอากิทักดอกไตตีเล็กเกณฑ์อุตจินจี success เทน่าสูambulance encall เตหอปันลังน่าเลอหิบกฮีอามา encall ตัวเตจุงอินเลกิปากทุยวักเกณฑ์กีตาฮีจิเคลจนunit ที่Eastern Block คิฮงอาจนเลย์ลอนบล็อกคิฮงอาเลย์ลอนบล็อกโนเห็น unit ปังอาออกมาจิเคลจน Eastern Block โนเห็นเล unit ปลีออกมาพิธีนโซลคิฮงกิตาปังอาฮิตาตัวนี้ฟัลว่า unit ปลีตัวคิโกมาเห็น unit สมเลลีในฮิตาอุติจูไวเวีย joint headquarters โนยกิขายคอมเตเดก็ว่าเกณฑ์เทียนลังโควิดลายคันนักสัตว์เมนบุยนากิตุกเจงไลน์ผู้เล่มเข้าเตะอินโกนินเล่อามาโลอันจังเตะหงเป็นอินสมทุ่มเลสกีเตะค่ะสมทุ่มเลกีเตะค่ะอันจังเบกใครขัดเนเลกีหอมาจุเลทิ้งเกี่ยวโคเตโตเล่หลอนบล็อกเล่หลอนยูนิตไวเวียเตะเฮดมิลเทผู้เมอันเมทิ้งโจกมาองผู้เจขัดทรักยินองผู้สุกุพายสุงาเตเนกดิ่งที่ล็อกดาวน์ขอกไล่ตะกะขันยังหอบไปก็กิปากอมตักเจตามีเจจาทินเลยเฮ็ดดิ่งนี่วักพงกีเทียนลังจิเคลจนมีมาละกิโทปีน่าองปีตั้มปีอยู่โมจิเคลจนไวเวียนเลย awareness program ทีนด็อกเตอร์ medical ลำด็อกเตอร์เตหอจุเล academician เตหอcovid awareness ค่ะ YouTube ปะเตจน local channel เตเลท่าดอกดิ่ง interview เตเล talk show เตหอ organize อะไรกิโบลาจิเคลจนโควิดสุงะมิธีฮีสมเลนีjoint headquarters สุงะฮินักอะไรกิวุยดอกะจิเคลจนกวักเมนสนุตุโควิดที่มาสเปนเฮไม่เตเฮโซปีไม่เตเตอหิวะอาเจ็บปากิลุงกิลักโดมาสังกัดอปันินาค่ะทิ้งทางมีอามาค่ะเอไวเพเตเฮเลย์ลอนเตอามินจะกวักเฮมิลยังไงเฮเทียเหมือนลังอามาของเฮจิขันวุยโลวะฮัลทอดิ้งติ้งขันทุกข์อาจจะไล่ตะขมิโจสิค่ะโควิดขันนัสตักไม่ในลาวะจิขันที่ขันฮัลดิ้งดินมุนขันเอามาเฮไอ้เรื่องไวเวีย joint headquarters ตัวอินนัมออฟฟิเซอร์เตหอกิทูโคมินจุเล CSO ดังเตเลกิโกโคมินจิขัดเวียหาไล่และบันฮัลตัวง่ายดิ้งไงเห็นจิไฟต์บอลง่ายกิติจิขันจิงกาลที่ข้าจานดักสมเลนีกิวุยเทปันปันเนาอุมาเอติงขนาดละกิบุยเปียจิบันจนมีดังเตอเลbenefit อิติดีไม่เราเลย symmetry กิวุยเทดิ้งเอ็นที่ลงตัวเจล่ะไวเวียเตน initiative ละลังน่าปกติว่าเฮเจกินกวักเงินดอกิโซนนั่นละไม่ผู้ประเทศในมาปุยนั่นลำทัวอีวักตักละเทียนลังที่สันยูนิตง่าเวสังตั้มโจเปเตตุนี่เลยวัดเปเดเฮกิปักปีน่าจิตกุลจนบัดที่สันปอยโม hospital เอาพาเลยอันนี้โจเราพาตัวเลยไวเวียนปนักกิลักปีเสกะ replacement หอเวลว่ากิเปเสกะจีตอมไงดิกเตอจูตัววักเกนเทจนมีสมปฐุมเตเฮง่าเวสังตั้มโจไวเวียกิทูปีน่าที่สันละไปขายเต่าตีขะกับวักเกนุเทียนลังแต่ทิ้งจนก็รีพอร์ตใจดึงเงินกิสังก็ทิ้งก็ announcement ดันเดียวกับวักเกนนมจูด้านเลยแมกกาซีน release เลยองเนบองบอลดิ้งเฮก็แมกกาซีนบอลน่าเฮก็แมกกาซีนบอลเฮเอาเฮหอยเฮสุ่มเลยลูดเฮจนก็จกง่ายดิ้งเฮใครละลักพิจิตดิ้งเงินก็วักจีละลักมนุษย์
atom pena zanga tinga retum ki siam ding uthi ma hi achunglam chu no thu thui tan tin je khela chun a thon dik lo ding ai ti ka gen na chu je zo hi le dinner ding ai ti kha I bon je kai hukuma pel lo dinner pangkit che dingin kong chil kom nga le ai ka ki pa kai ji YVA dam sothen Secretary report Tom Kim Lefel takin ilangay thazaw tawa dana gentak sa golin tuhin special number tangwal hopson apat alangay thai tinu zizo zo hile Jubilee Stone hongna ningal ding hiu Tangwal Hobson ahong kisak zing lain abana ding danakan ingai thawa zigola sun I Jubilee Stone hondok na Jubilee sung hondok na nei ding hiwa jichu chief guest nei pik ding a hi chief guest ma in memento pik dok na founder members te kinga kipat kinga pik dok na le pu pi vai phei ti in kon kinga memento pik dok na le nei pik ngal ding a hi chule YVA tom ngai na award le chief guest ma in pik dok na nei pikin tin zo chule ama ki patin speech ngai thozom ding hi leng le lalte tila hong sang ka
ole tangwal hopsona ki patin I la kilom tak mai langai thawa ama hi I tuma bana hin le album release ding nei hi le kiloma I ama te lamsang taka chi thengena ngin doi saknai lan hi an la danai gen ta gola khan Jubilee sung hondok na nei dingin ki saitin pu chief KC stage lama hongkal to pi khen la tien kaung chil a hi hen la Jubilee sung hondok na nei masapian hitin Jubilee sung hondok main hi chief guest king in presentation vak nei mas hai tinu ji ban chule chief host in le e din dok pi khen la stage lama hina ma le presentation I penuma doing chief host in presentation is on pi khen la tua thil pi hong ki pi hi ex president alahi nawa memento to ki pe khom ngal hi ti chumi pi te he dingin ka vak pun be hian la Jubilee sung hondok na nei ding hi wa founder member te ho kha stage laminong kal to pi kin tinu tu le tu committee member te le ex president ala hita te le stage laminong kal to pi dingin ka hong chil nga la hi Young YPA Association Joint Headquarters IMPHAL, Silver Jubilee 1995 to 2020, motto Friends of the Distress, Silver Jubilee 1995 to 2020, unveiled by Chief Guest Pu LM Khaute, IPS DGP, Government of Manipur, ex-President YVA Joint Headquarters IMPHAL 1999 to 2005. In the presence of Chief Host Pu P. YPA, IAS, Additional Chief Secretary, Government of Manipur, ex-President YVA Joint Headquarters IMPHAL 2005 to 2010, and Pu James and Imam YPA, President YVA Joint Headquarters IMPHAL 2019 to 2021. Dedicated by Reverend D. Dulun YPA, Executive Secretary VBCA, on 15 October 2021. Jubilee sung hi tua hong ding tok che chang hin I hong kiting in latino limnak na nei hitino ji chu I Jubilee sung hon tok na I China hong hingal hen la gala pachong lag le hing ta chu alem chang thei da hong kiting in latino lim kilak na nei le heng pha na ai thấy thế
ole ki pa ko me mi pitian khut beng le hung pha ne i chief guest khan e la pik na lain tin i presentation abanin bol zom hitin memento founders member taking a memento pik dok na nei hitino founder member taking a memento pik na nei zom ding ki sai tinu member te ho hi amin aban banin hung kawing katin zi chu hung kitinga hung kilak chi dingin iwa ki hit sakhin tin pakhat na in aban banin hung sim jing ding ka hi pu thul kholal a thei lo te ho hi alak pik ding au ma hi chun alak pik thei ding ten ei wak lak pik leuti chu leiwa ki het sakhin tin pu thul kholal abana pu ti manga vai phei pu ne khomang pu dong thang pu pau cha pu khai khokam pu ngul nei kam zicheng hi founder member te a hiwa amau banin executive member te pu vung min thang pu pi ke mona pu dong thang founder member joint secretary aman athil pik e waklak pi nga le phane founder member te cheng hi tu ne hunin taksa nong kim thei pu je ka sun i au kim thei te pi tin pu dong thangin abana pu khai khokam abana pu ngul nei kam abana pu pi ke mona abana pu tin lin kham abana pu gen nei khup abana pu tul zakhai abana pu lalboy pu lalboy bana pu remlal thang pu rem lal thang ya ma taksa nong thei pu i tu na banin chief guest mine i pu vung min thanga founders member te memento i ki het hi mitin tin khat veyong sim dok ki ting katin pi khalo me hi le ki het sak mai tinu founders member te hi president asun pu tul kholala hi vice president pu ti manga vai phe hi secretary pu ne khomanga hi joint secretary pu dong thanga hi finance secretary pu pau cha treasurer pu khai khokam information secretary pu ngul nei kam hi executive member te hi pu vungmin thanga hi pu pk mona hi pu tinlin kham pu lal khathang pu tu zakhai pu lal boy pu gen nei khup le pu remlal thang te hi tuni hona taka kasim dok te hong pangala ala khalo yum kha ko hi le hong ding dok mai dingin ka hong chi le hi e pu thul khalal
YVA te hi iwanga phawa memento pik dok ding tam pi ne ya ki pa kum lamin la hetin atam thimzikin I ahun hunin aki tin dan hi hong fel zo lo le ong hi kha the hi zikin ki nga kham ham dingin mi pi te ka hong chi la Chief guest in ai din pik na la hen la I memento pik ding hi om na la ya ai YVA tom ngai na award home dok dingin ki sai tin chief guest mai nei pik dok pik le ti ni chil na la ya ban chule I pu PY phete ki ngahin le memento ki pakna pik ding om na la ya chule chief guest mai nei pik ding a hi YVA tom ngai na award hi tangwal lam creation le pu gen joseph thang le te hi a hi wa tangwal lam creation hung hen la YVA tom ngai na award hi amau te hi YVA ambulance dana khan se atri ki patin le ingai tha YVA ambulance aneya ji hi mithi thak velna le dam lo ti adinga kimang chai jikin gari tol vel hitale khulgama mithi wa thak hunna hin le zan khang sun guzu dai kai ti gen loin ti chun tom ngai takin ila pan ping naw hin amau akipik zon now recognize ball nine YVA tom ngai ne award ki pi hi tua present tam sunga tom ngai naung su te ki pi hi hi abanin pu gen joseph ahung aman lezi award hi san pi khen la tom ngai na zalu ki pi hi tom ngai chung te ti tin abanin pu PY phete in kon kinga hin ki pak na pik anoma ji hi amani san pi kintina ki pik na ji ka hil dana khan le secretary ki patin le ngai thota pu kai ha vai pay ala ila sun ta go pu kai ha vai pay he jing na dinga ambulance sung tu ko life saver ambulance sung tu ping na zalu ki pi hi ki pa ko ma si cheng chu I tu huna I memento I pik theu hi hen la I chief guest in I ahonei lak pikin tin ama ki patin speech ngai thak na nei tiu tuni YVA IMPHAL block tidiam joint headquarter silver jubilee manani he eu history ading achun very momentous itidiam poimo mama ni a he nam khat I na do lo tigola program poimo ta imanani wa hong tai khom te tuni chi bho sei pan pek pu PY phe